Seng National People's Party joka khanyau North Shillong unit mataksi ke spoteri kila Pynlong ya ke ransom setengah penalty shootout. Hagani kesengi lawan bani dan ringkat lang da ubah ransom setengah kumukongsan ubah sensyar as raptap sekretari joka Meghalaya Football Association ba sekretari joka Shillong Sports Association kumusembur kongsan ubah dan war balong ru working president joka NPP Meghalaya State Unit Arwan Tariang Rangba Snong joka Maukhar Madba Newton Langsti Presiden juga NPP Mission Unit pada keju kepor ulanang sengan pamthiet sekretari juga NPP Mission Unit. Ngakwa akan sebentar mau lagi. Ba la Arsenal mentah ngim juyok syuk kan ikalap ban esim mentah kamtam hakibidai bat kijingi lekai. Ngasu komen nomor ba mendai kesengi bangai osno balai bu arteli kitim Iwan menisip mentah. Bat kini kepenpau ia kejing kejongi kamtam hakabidai bat kejing lekai. Yang